وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Muna-muna mga palamungan na muha kami Islam, amin yan kamu imalog kamu sa waktu ini, tukbal na mo yung pagsukur. Muna-muna pa Allah subhanahu wa ta'ala serta noon kanyo waktu ini murah-murahan irinesa dimatun in waktu sin kita niyo ha programa sin Daul Islam amoy in parusukuan sinambo guru na to kalasaan amoy mudir sin Markadudaya insyaallah. Demikian siya rin sa bining Vice President sin Daul Islam Foundation na waktu ini lauta kaniya in waktu duman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na di na ako magpalukay tukbal ko na kaniya magtuwi ini magkaradyaan tayo insyaallah subhanahu wa ta'ala palipagabdal siya na ito masyura Syekh Abdul Wahid Ikram. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi kitabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga katutay manghuran kiaulungan sumahasud si Allah yari na isab kita niyo alhamdulillah harumin magunay-unay na isab kita niyo sa kira-kira doon sa mga hangkadyan palabi parwajam sarta hapag panuntut ilmu sa kita niyo harum ini insyaallah yari niyo kita ha-screen sing kamo in mga katutay manghuran niyo lagi-lagi ang dapit ko patuloy ni kita niyo ra nakaliktosin lera yan do mamon di along ta do mahadda sa do na patuan. Dahil siya ini Sheikh Sami insyaallah limit to siya ini kato na dahil ko ini na kakilaan na ito bagadaan siya yung kapalalong ta pagkuhan na yung programa yung kita niyo in maraihati ko mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in marana mo ipabot harum yan labi mo ba insyaallah ang hilikto kato sinamuktay mamurunta amuin tungod pagmaas at tawakan birrul walidain. Ini maudu o waktu pagkaruhukan na to sumagawa in maudu ini maudu din ha mga salingkat-lingkat maudu ang makakadi magpakasunod-unod pasalang bisarahun doon haon yaduin ang kalabyan pagbakti parmamaas. Mga kiaulungan si mahasud si Allah in pagbisara parakala ini parakala amun birrul walidain in bisarahun tariha ini kanyupukan ini iman pasalang in Allah subhanahu wa ta'ala dia sunod in kawajiban sin maas kawajiban sin anak mo pamaas pa kawajiban nato pa Allah subhanahu wa ta'ala dia sinaparman niya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Iwan nagwasiyat ng daaki ng Tuhan mo o Muhammad na ayaw tuod kamo magtag-ipon buat malengkan siya Allah wa bil walidayni ihsana
magtuloy-tuloy na isabsyog patan sin Allah Ta'ala pag-ubos dia at kita hito na yung kawajiban pa Allah. Siyog patan magtuloy hipato na yung kawajiban na to papagmaas wabil walidain ihsana para maas sin kamo pagbakti kamo pagmarayaw kamo. Dahil di sabab yan maudu ini maudu lando kalagihan labi luwa zaman na to bihaon amuin zaman ghurba sa matsin bahasa Arab zaman in nagtarbiya kato halawang simbay tabukon na Quran sumagawa in nagtarbiya na kato amo na in pagtarbiya sa mga tausadlupan sa mga artista in hindo kato dia di in magkalo in magtalyanak dia di in maglinog in magtalyanak adapun Islam bangkaw kinita sin salsila sin mga sila nakauna dia diin in lagbo at tawakan in hinang nila hatungod sin parakala ini makaagay nasabot sin mga magririwayat o nabok tao sa zaman nakauna pagtawon Umayyah to Ibn Askar hambuok siya rin ng mga Sheikh Kabir bukod Sheikh Amun Alim Sheikhan Kabiran malas ni Umunya laong si mga sila magbabayta yung katawin Amun Umayyah to Ibn Askar mayroon siya nakaabot hazaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam buat malengkan iabutan niya indeng ng mga kibarus sahaba laluwa hazaman si Khalifa Umar ibn Khattab intao ini Umayyah to Ibn Askar kita ano matay mahod indagbos sin tarbiya sin taon na kauna antara sin anak iwan sin maas di Umayyah to Ibn Askar aun anak niya pagtahon ni Kilab way sila nakaabot sa zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iniabutan niya mga kasahabatan hambuk adlaw anak niya Kilab amoy lungbo bago bata subul suntuan sin kaanakan na to hapag tagipon pa Allah hapag ibadat pa Allah hapag marayaw pangaddatan papagkahimano siya lawiluwa papagmaas ang bukad daw in bata subul ini pagtarong Kilab niya manaw siya ang sa kaw ini piagbak na indwarin ng mga sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam magtuloy-tuloy na nga subo in hambok tao ini Kilab amon anak si Maas usog Umayyah to Ibn Askar na nga subo lungbo bago ini amon suntuan na pag-iman suntuan na pagtarbiya simbaran suntuan lawiluwa paglasa pagmaas dia suruh na indua sahabat piaglanggal niya an afdalil a'mal nangasuho siya unulong na ya kamu kasahabatan sin Nabi in labi afdal amal mahilang sinambok beriman in jawab sin dua sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laung na afdalul a'mal al jihad fi sabilillah illa bi afdal laum sin dua sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuna laung na in magjihad guma kau magjihad haran fi sabilillah nga subul ini pagdumog sin subul ini kiraitaan sin dua sahabat illa bi afdal amal amun in magjihad haran fi sabilillah saruon doon magtuloy-tuloy siya nito kan Umar ibn Khattab ang subul ini Kilab nag-uso siya nito kan Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab sa zaman niya ang Khalifa inna kaunat yung Khalifa wayroon security wayroon astana wayroon anytime ko sunod pagdatong siyang Kilab among subul ini pagbungog niya in afdalul a'mal in labi afdal amal amunin pagjihad nag-uso siya nito kan Umar
ang pasyain niya, law na ya amir al-mu'minin arsilni ila suhur. Nangayon siya kan Umar ibn al-Khattab suhul-suhulin, law na ya amir al-mu'minin, Panginoon ko kayo mo, parahan ako lang na may tukasuhur. Ima na sin suhur, amon boundary, sin kaya pamarintahan sin Islam, aon mga mujahidin nagjajagarong nao. Atawakan, border atawakan, higad simula, jajagan si mga Muslim mo. Asupaya rin makasuod mo ni, mara maghiluhala sa mga Muslim. Kung ya amir al-mu'minin, ano, Panginoon ko kayo mo lang na. Parahan ako magtupasuhur, mara ako mag-volunteer, mag-jihad. Laog sa amir mag-ingin, ahayong walidak, ay tolong na, buhi pa kalaong na indwa maas mo, iya suling kilab. Di ako mara mag-jihad. Laog sa kilab, naam. Buhi pa laong na indwa maas ko. Laog sa amir al-mu'minin, kadtukaw, balik ka man to para maas mo, pangayo, kau izindahin ka nila. Bang nila, kau izinan, paakaroon mag-jihad, paakaroon kau, bang di ko manjarimahan. Nag-uso sin bata-bata ini, suhul-suhul ini, hikilap, pagtahon, nagbalik man to pamaas niya, in ama niya, kailo, malaas niya, amon pagtahon, umayya to ibn askar. Pagdatong niya para ya ama ya ina karena buhay ina niya sa malaas na. Niyari ako kanyo, mangayo ako kanyo, ano izinin ninyo ba ako mabaya ako magad. Hininang sin amal labi afdal diha ka ma-Islam amunin pag-jihad. Allah pagdungog sin maas law na yakaw anak ko, di na mo ulaw nagkakausan. Di na mo kau kakausan, makalayo kau rendi kamo, di na mo kasabalan. Kaya maas malasa. Damit kiyan in anak malasa pamaas, mahita di kalasahan si maas karena anak suhul, suntuan, hapag tarbiya habaran, hapag ibadat sa Allah, lawilu ba hapag bakti maas. Law siguro maas anak ko, anak na mo, di na mo kau kakausan. Di kami makasabal. Hindi nagikilab. Tanda sa mamaya siya magad-mag-jihad. Siyong niya insiki. Siyong maas niya. Siyong niya insiki. Siyong niya insimod. Siyong niya intuktok. Bangman siya isinanda siyong maas niya. Ya ama, ya ina, ano, kayo, mangayo ako kanyo isin. Paakaran niyo ba ako mag-jihad? Agay na po sa mga kiaulungan sin Allah, kialuusan indua maas, law nanihaon kadtukaw akan mag-jihad pagkakaw kaya. Magdumog sin kilab, nag-isig in maas, magtuloy-tuloy nagbalik magtukal amir al-mu'minin Umar. Law na ya amir al-mu'minin indua maas ko nag-isig nakako mag-jihad. Hawak turayaon, tiara sin amir al-mu'minin in kilab, amun sumul-sumul ini magto pa boundary at awakan magto pa suhul pa pagjiharan. Bihaon ito na kilab. Wayroon na roon harwa maas, in maas niya, ama niya, ina niya malaas na. Kahapon, aon pa magkakatuwid. Kahapon, aon pa roon haray magkikidmat hamaas, maas bihaon, way na. Dito na hikilab, miya na kapagjiharan, way paglingi ulihan. Di matuin waktu puas pilay adlaw, inama subhanallah illa sa anak. Di matuin adlaw, timumtum imaas usog inihanak niya kang kilab. Timumtum niya maning anak niya. Way nakatahan imaas usog di mo adeng bahay. Ang pasyamid to pasaong kahoy, hamasok paray niya dahil sinilong-silong ang kahoy. Nagtutumtom siya anak niya. Dito hasaong kahoy isa-isa niya. Doon man siya ay nikahalang mga umat muslimin. Faida bihamamatun tadno ila afrakiha. Pagsakali,
Kita niya sa inituan si Maas usog ini, in manok-manok isab, amo in asa, simuok isab magtupaanak niya nagdara kakaunatuka. Pagkita si Maas usog in manok-manok nagdaka kaunanak, magduruhon, intumtum si Maas usog niya ini, Maas usogin niya anak niya kan kilab. Sampay way na hinang nagdangulmul, nagtangis doon na sa kahoy. Nagtangis man, di na mauo. Isa-isa. Inahinang si Maas usog ini, susunan niya in Umar ibn Khattab. Sampay nagdaman siya. Ha mga ash'ar, siyabot niya in katandaman niya, susunan niya ni Umar ibn Khattab. May kaisi na ni Umar ibn anak niya piyagan tagjihad. O inahin ito na. Nagtangis. Nagsasabot sin siir, sindaman. Indaman niya kataan manunjuki. Di Umar ibn Khattab, susun niya, may tain anak na kaigdan kanya nakalayo. Kaya man ay nikahalang, aun nakalabay hambuk tao rin ang mga tao kauman. Pagkita ni Maas usog, nagtatangis, asawang kahoy, isa-isa. Napusos niya doon tao ini. Yung niya, Sheikh, mga kabarok, yakaw Sheikh, yakaw Maas usog, ulo talaw may suy-suy kayo mo yan, may ta na kauyan namihan. Suy-suy niya naman tuwing kahalan niya, biya si anak niya tinungtong siya kataan. Laong sinusog ni karikaw agad daw kako, magtukita pa masjid. Amo ni masjid si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha masjid si Nabi sallallahu alaihi wasallam laong sin riwayat, aon mga halakat si mga sahabat bihan. Hambok din ang mga halaka rito ha masjid nakala mo di umap. Inari ko kaya tamang pagpanuntut ilmo uno ka. Ala ko yan halaka. Pagsud pa masjid sin usog iniwan na si Maas. Doon na lamod niya ni hambok halakat inusog Maas usog ini Umayyah ibn Askar. Di Umar ibn Khattab dito sa hambok halaka. Laong sin tao ini kadto ilong na. Mas sahalaw na madto sabbo talaw na indaman kain na biyaras sa murid tulaw na higan. Tinarito sa kahoy. Nauling hamanan mudaman, ingkataan halawang pagsusun kan Umar ibn Khattab. Siyog-siyog naman to si Maas ang daman niya. Daman mahaba kataan pagsusun kan Umar ibn Khattab. Yung Umar ibn Khattab ito ang mukhalakam ngayon. Kiyarong mo kan si Umar ibn Khattab. Laong si Umar ibn Khattab limingi na bihay ni Amir al-Mu'minin. Ang kauno taalong na in suy-suy na tao yaon na susugan may tayo nagbihan. Laong na ya Amir al-Mu'minin laong si mga sahabat in tao yan laong na amo yan in ama laong na hikilab yung Umayyah to ibn Askar hikilab laong na amon piyara mo laong na namaig kay mo ito na pagjaran timumtong laong na ya Amir al-Mu'minin di makatanam na hindi nagtangis tinulong Umar ibn Khattab. Kaya ingatan niya din inla sa sin ama paana hawak to yaon diaap niya inday nga mga tao niya laong nakadto ka mo nagsulat siya dahan yung madto pasuhor pagdatong sinsulat ko ini pamalikan yung wihaon mari hikilang sardaon na zaman nakaunad to amon pagtahon barid hindi nang sina Umar ibn Khattab buko na mo kura din magliw hatiap-tiap masa pa amon dia distance aon doon nagtataka dumakan yung kura din nga ini hibutang doon dumakan yung sinyong madto bihan sampay asupaya sinigla in panahon to adlaw hinang damangang kaadlaw labi hal-arihan to ragbos long na parahan mo lang na marihakuan niya ang karaitod nagkaratong na noon yung Umayyah to itilab pagdatong kitaan yung matay naman pagdatong mo kan Umar ibn Khattab Amir al-Mu'minin sin kilab amon suhul-suhul suntuan sin kaanakan sin kita niyo pagmahas long niya kilab doon halo pa sin Amir al-Mu'minin bay ta'i kung ako lang mahirap pangayon ko kayo bay ta'i kung ako lang na kayfa balaga birruka li abik bay ta'i ako lang na biya diin laong na niyarot indagbos sin pagbakti mo hamaas
dahil lupa ka na ma'am. Munta na niya inya ama mo makatahan kayo mo. Law na ya amiral mu'minin. Wallahi law naibot sabahan ko pa Allah. Wayroon laong na pakaradyaan kaingatan ko. Wayroon parakala kaingatan ko. Ubusin parakala yaong hikasusa at tawakan hikakuyag harwa maas ko. Sa hinggalaong nahinangon ko na in parakala yaong hari pa sila makapangayo kako. Allahu Akbar. Wayroon laong na pakaradyaan kaingatan ko hikakuyag sindwa maas ko. Haway pa sila nakapangayo kako anak hinangaba kako inyad to. Hinangon ko na laong na kanila. Kita niyo? Ako na nagsimuslim yaw. Umuslim na ya amiral mu'minin wallahi. Wayroon isablong na kaingatan ko pakaradya ag hikasusa sindwa maas ko sa hinggatinggalan ko na yan tulaw na ya amiral mu'minin. Hari nila pa ako malang. Nganak na to biyaon gaman jujural umaas. Ya kawan anak muslim sunto ang hikilab. Dia ini dagbus sin pagbakti sin anak sin muslim hazaman na kauna pamaas. Ating ibang sa pantun, kaya ingatan sin anak, inutang talong tabihaon. Bangin ama, di mabaya. In anak mag-uwi, doon, di na yan hinangon sin anak. So, kaya ingatan ni ama, di yan tumabaya ikasusa. Bangin kawayaan sin ama kikita in anak suway mga di madrasa amo yan timbag tuyuan sin anak sabab hikakuyag haromas sa bihaon ka mo balis ka tuan bihaon balis ka ingkataan kalisuan sin maas jujural sin anak ingkakuyaran sin maas agad di na hinangon sin anak mahalga pa'y magbakay rin harwamaas. Nakawis sara in inahampo in anak katloan. Hina. Makasusa mga umat muslimin wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidayni ihsana. Nagwasiyat in Tuhan mo, Muhammad, ayaw tod ka mo magtag-ipon buat malengkan siya tunggalanin Allah. Iman pagbakti ka mo romaas niyo. Wasiyat sin Allah. Piya sugpat hakawajiban na to pa Allah. Sanay. Yadto yung kahalan ni Kilaw. Laon sin amiral mu'minin makna iya ni Sid o Akmin. Gana pilong na. Laon na ya amiral mu'minin in paghinangon ko palaong na kan ama harom laong na in unta na mo laong na umaka maamot man doon yaon palukuon ko na siya laong na ang pagkuhuputan ng siki hasupaya laong na humud-hud laong na inggatas maripaduro simunta halaw hang karon di patinugon di kulang na patinugon jarahan yang karon inunta palukuon, hukutan. Suman yung law na magsubo, mumaog na sa bakulong na rin haray, magtuko na sa law na huwaran, inunta patinungon, hasupaya, kakawaan ko na gatas. Sa hari ko palaw na kakawaan gatas si amiral mu'minin, magto ako law na pakupong, haway pasumo, mahagpay pa yung tuwig, kumawa ako lang na tubig. Hukasan ko marayaw lang na induro lang na sinunta. Iban tubig mataw da supaya lang na humagpay lang na inggatas sa laong. Pagkawa ko lang na singgatas laong na amon hipainom ko kan ama. Mahagpay lang na inggatas sa supaya pag ubos niya magsambayang subo. Aon na laong na hikaruhal ko lang na kan ama gatas mahagpay na inom niya. Supaya lang na pagpuas subuaw na ikaruhan ko kan ama hang kabaso katas mahagpay. Laong sing amiral mu'minin niya kilabang karuho. Hang karuho nangon mo nga ina supaya hati kakawaan mga ama mo katas. La ilaha illallah. Hang karuho. Sabab sadya katuwangan ng ama gatas.
Anak si Muslim yan, anak! Long sinama, kadtuwa ko man to. Kaya may nga ako dyan diara, kain na uto yan? Ay. Kilab. Hangkarom, prasis hangkarom. Sabab sadya makakawahama, gatas mahagpay pag-uus magsubo. Aw di karwala ama, pagbakti arwamas. Allahu Akbar. Nagkatangis si Umar ibn Khattab. Laong si Umar, pasal niya rin guro, buko natin di ako ang biyaw siya. Ininitag na ang kuwad, Jamatay Mahmud. Laong si Umar, bihaon laong na. Kadto kaw hinangin pagka mo kata sa ama mo isin pagka mo tagna. Sa karna, way kaya ingatan si Umayya, ama niya, sinyaon natin anak niya piya kawahi Umar. Kadto kaw laong hinangan, kawai kata siya, ama mo isin pagilang mga kaunan. Ngadto na ukilang sampai habi po ya tuingan pasyakan Umar hawak tuingan ni Umar long na ya kilab hang karom prasis ang karom sa karna sadya sing kakawaan mo kata si ama mo long na ya Umar ya Amirul Mukminin inway ko palong na kaya susul kay mas lawi ko yung lakdo din kanto pagpakti para maas long hinangaman tingga paghinangon mo kanama mo hinang naman to sin anak kikilaboy panghati sin ama yung anak ito naman na pagjaran namasok ka, nagtatangis nasususa anak mabakakitaan naubos man na process sin anak yung gatas laon sin Amirul Mukminin kawaan yung mantukako yung mga ibn Askar kawaan yung mantukako pagkarian niya Aupun tayan narimat itong maalupan ng Umar ibn Khattab sa ininang yung Umar ibn Khattab piya tapukin anak kalau bilik ko piya kita ama yaw na alupan yung marlong na ya Sheikh daytay kumakulong na sin ulo pa yung kabaan mo kasanyang andiha para kala dunya lindiha dunya yung parihasan dunya ulo pa yung kabaan mo maangot ikasanyang muriya dunya long na ya Amirul Mukminin ibut sapahan ko kayo mo fa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na long na iangot ni kasanyang kuriha dunya kasarapan ka ako diha dunya wayroon na long para kala dunya wayna laong sin Amirul Mukminin ibut sapahan ko pa Allah Ta'ala ray tayo ko uno tuodin lang ikabayaan mo ang utun mo pa kaya lugusan man in ama pinumay niya amun maas usugo nilaw na ya Amirul Mukminin wallahi law nalawadidto an nabibni bayna yadaya al-an adhunnuhu dhamma wa ashumuhu shamma qabla an takhruja ruhi min hadhihi dunya law na ya Amirul Mukminin wallahi inyaangan-angan ko ra kumanlaw na bihaon pagkakaw na nga subo uno in maraya ko mahasil hikasanyan ko pakako in maraya ko ra kumanlaw na anguton bihaon umangan-angan ako yarilaw min anak ko bihaon hikilab halupan ko sarta gihulhul ko yahamot ko siya laong na hawayroon palaw na rin mo inyawa ko rin niya dunya Humarap mo natin pangarap maba niya mahulhulin anak niya lasasin ama anak saway kaya ingatan sin anak biya din lasasin maas tuan bang mo kaingatan biya din yung pagsacrifice hindi maas lalo ahina ang karom ang di matugi na sabab sadya siyang pag-ayura kayo daintag na nagburos sakit di kaibarat di katahanan isang pagtaon di malo 2 bulan tiyahanan 4, 5 sampay 5 tong gumawa na ka rin halom tiyan hina mo kamatay ang iyanok di kaingatan bang mugto kay niya mapahawak to ka gumawa sa tiyahanan ina tiyahanan si maas mo sakit kiyanan mo limagadlag ka rin halom simpakandangan niya sakit kiyanan mo sa pagbuwa mo rin kaniya pagbulgul kihamutan man ka hina mo ingkatan sakit kito kaya lupahan bihan ng lasa kila Umayya wayroon na kabayaan mahasil di hadunya sa along ng kabayaan kung man mabulgul ko pa yung anak ko sarta mahamot hari pa ako mapatay
Laong si Umar ibn Khattab, saya surruka Allah biwaladik. Insyaallah, kumuyag ka, anak mo. Pag-urusad to ang pareho ng sin Amirul Mu'minin Imbaso. Amuin hinang sin anak niya. Huwag niya kaingatan siya anak niya kilab. Gatas. Laong na ya umaya, ya Sheikh. Khud hadal laban qawi bihi jasadak. Kawalaw na yung gatas yan, inom ikaw. Ipagpakusog mawaran mo. Law na ya Amir al-Mu'minin lay salifi haja. Wero na lang na hajat ko katas yan ya Amir al-Mu'minin magmaap kaw. Law sin Amir al-Mu'minin imot sa pahan ko pa Allah suway ko binom. Nagtaat si Amir al-Mu'minin kiyawa niya na yung baso sumasusog. Sum niya man ito ang pasimod niya namigpit ni masusog. Law na wallahi ya Amir al-Mu'minin kaya hamutan ko law na inlima law na sin anak ko rin hagatas ini. Kaya tumutuman nagriway ng katan pag hinangon sin anak niya kaniya. Di na makainom, nagdangol-ngol na nagtangis. Ang painian ni Umar ibn al-Khattab suman minumin anak. Law na ya kilab ko na kaw na rin. Dimakan ni kilab nagbulgol na indo magtali anak. Gimulgulin ama, gimulgulin anak, nagtatamis karuwa. Yung Umar ibn al-Khattab yun nagkikita. Way nakatahan yung Umar ibn al-Khattab yung nahinang niya nagtangis daw sa makita niya pahalan sindwa magtali anak. Amo rin kaya yan nilong nayakilab. Wallahi, bukon laong na injan na insulga kabakan mo rito. Wallahi ya kilab, bukon laong na kabakan mo insulga dito pagjiharan. Wallahi laong na insulga kabakan mo doon laong na hasaw sinsiki si maas usod yan. Iwan laong si maas babaiyan to hati na inaw. Bukong insulga kabakan mo pagjihan. Madtukaw pa boundary pasukur sa kabakan mo doon na pagbakti mo harwa nga aso. Yan itong mga katautay mahurangin sana isang kisa. Kisa makaajaib kahalan sindwa magtalianak. Suntuan sin kita niyo. Kaanakan na to, tarbiyahon na to. Baitaan na to sin kawajiban nila pagmaas. Ay, malago problema bihaon hakaw man sin kita kaanakan sin kita niyo. Ingad to, yung bilang mukadimah dyan mga kaulungan sin Allah. Sawi masuk nga ito isag siyam. Inaw do ini, lawiluwa tiyagaan ko dyan pasal amo to din yung request ko hamok buro sin kita niyo. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala kalu-kaluraman yung kita niyo taufikan, hidayatan dihilan kita niyo waktu makapagbakti pag kita niyo maasin kita niyo murah-murahan di na ako magpara kilaton kumari pa-urusin kita niyo di Sheikh Sami ini kakilahan ito da kaya pabayta kurakan na sintahon niya sinalekture ng mga bayaw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة في الدنيا والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Sasanglitan iwan sin pupujihan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampurna iwan sin saribu-ribu pagsarang sukul fa Allah. Masih nauusal taning waktu taning hakabayaan iwan sin karidaan sin Allah. Sarta nakabigda ilingkod iwan tayong kaniyo iwan sin mga silarugating imatayong sa wabil lingkod kaniyo lingkod aw makafaida pahala
aw maka tan karayawan dunyawiya labi luba na ukhrawiya insyaallah. Jari niya mga maumaas say manghud ko haa kama Islam bang sadyay manusia ya sinut niya hinduon indiyumog niya patungtong si handuok guru taniyo mamarahinadto mahinang niya luto-luto padduman hasupaya mapinda intahalan niya amo intag na simusulang atawakan kimukontra harwa maas niya mahinang nga to hinduon patungtong si handuok guru taniyo iranan sabab mapinda intahalan taniyo ring hamangi pamarayaw nagmarayaw dukangan niya pasing karayawan sumagawa pagdaing parkala ini piangayo si hambuok guru taniyo habukun karna aw ningka kuwayroon kaniya sumagawa karya salisin akamatan niya na sinsambat sing guru taniyo kaina intapik ini maklum pagbalik-balikan na sing kaguruhan si maghutba iwan si magnanasihat daran kami durumog sumakaw amin karya salisin akamaten yu indaran tanyo biya balik-balikan impagpatuntong yan na sing sambahayang yaon alam sinang kaadlaw makalima pag next adlaw yan tumihat turing hantang sing ibadat tanyo magbalik-balik dahil masawabyat to ayaw masumuin hambuk dahil kato tanyo indumog sing patuntong sing kaguruhan tanyo misan hatatag tanyo kailuriyong tanyo atawakan kaingatan tanyo tungtungon sinaku iwan sinikaw ilingkod mo iwan sindungog mo yung bihaon iwan sinaindoon tuputin Allah subhanahu wa ta'ala imakakaos gumanta bang biadiin impahala sinadawmat mo jari niya supatan pasadya inhindoon patungtong sinambuok guru tanyo hatapiklong niya birrul walidain in pagmarayaw iwan sing pagbakti harwa maas in Allah subhanahu wa ta'ala hawak tuman siya nang daati magpapahinang ibadat at tawakan nagpawajib sin ibadat kinahon sing ipon niya nagbidda-bidda in kahantang sin ibadat biya sinhantang sin pagpuasa pininiliyaway sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Quran dia apnya in Jibril papawaita anin Rasul sallallahu alaihi wasallam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun demikian bihat tinhantang sin paghaji demikian bihat tinhantang sin pagjihad demikian bihat tinhantang sin ginis babarapa ibadat biya sin kaingatan maklum katutan sumaraw in Allah subhanahu wa ta'ala aun nga mga ibadat nagtafawut nagbidda inhantangnya ini stylenya biya din siya pia fardu pia wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala haruga in ibadah biya sinhantang sinsambayang in Allah ta'ala wala niya riyaat in Jibril papawaita ani Muhammadin sambayang fardu na atawakan wajib sumagawa in Allah ta'ala mismo in Rasul sallallahu alaihi wasallam in liyaat niya tumaruk kumawa sin kawajiban sin sambahayang di mana in sambahayang nakabidda inhantang kapawajib ka na iwan sindukaing ibadah dalik yang dihinhantang simparkala pagbakti parwamaas nakabidda siya iwan sindukaing ibadah in Allah subhanahu wa ta'ala wala siya nagpaturun kitab buat malingkang nasabot imparkala ibadat in wala siya nagpaturun nabi iwan sin rasul buat malingkan naraak niya in kanabihan iwan sin karasulan was nila manawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala in suway magtuy ni suno nila in hak sin dua maas amo na in pagbakti parwa maas nilainin kahantang kalagwan sin ibadat pagbakti parwa maas bukon sadya nasabot ha Quran bukon sadya nasabot ha riyaong paddumantan nyo sambil ha mga nakauna kitab din ha mga nasabot Taurat, Injil, Zabur iban sindukain pa kitab wala na nasabot ka tutanyo suway taliun sin tiap-tiap muslim hakamulyahan kalagbuan sin pagta at parwamaas nasabot sa inihakatan kitab piatuhon sin Allah damikian naraak ingkatan kanabihan karasulan in magbakti sila parwamaas nila
Dahil nga sa rabyat tuha kamulyahan sin ibadat pagbakti parwamaas. Diyan na sin nasabot siguro tanyo hinduun ayat. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuk iwan ya Muhammad naraap kau sin Tuhan mo inwayroon mapatut pagtag-ipunan mo buat malingkan in Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon Allah subhanahu wa ta'ala in panagnaan piawajib niya tiap-tiap muslim beriman in suway sila magtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala ramik yang dihadtura indiaak niya papangutan nyo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wala na marahirin doon hantang pangdaat isinallahu ta'ala paipon niya siyugpat niya magtuwi inhak sindwa maastan nyo in inatani wansin amatani wa bil walidaini ihsana. Ya Muhammad naraat ko sinallahu subhanahu wa ta'ala in wayroon mapatut pagtag-ipunan niyo buat malingkanin Allah subhanahu wa ta'ala iwansin magmarayaw kamu parwa maas niyo. Kita rin ulong katutan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala siya nang daaki hipapahinang ibadat pagurus siya umpiasaran na tao hininang ko sing kamabayaan. Inulong ka po sinallahu subhanahu wa ta'ala bukong biya sinawalillahi mathalul a'la. Inallahu ta'ala wan siya rumaak haipon niya hinang baitaan niya inipon niya unsin sarayaw-rayaw iwang sinsakaan gaan biya diin niya hiparagbus in ibadat biya akan niya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kita sa babaw ni nga mga manusia, Muslim iwan simbukong Muslim, in panganal na nagmarayaw, nagbakti sila parwamaas nila. In panganal na nagbakti sila, nagmarayaw sila parwamaas nila, dahil nga sa wabyat tinawang ta'ala, wala na marahiiyan na inipon niya, pag marayaw kang parwamaas niyo, sambil yayta niya bang di ininistay, hantang sinda ka, tutan yung kaanakan magbakti kanila. Diyan na sinsambat tinawang ta'ala, bang siya rumaak, ipapahinang kakahinang paipon niya ipahantang iparagbus niya ayat atawa kana hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jari niya unuwa in karayaan sin aga makatutan yung pagbakti parwamaas. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani saghīra. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala apabila kau abutan sinambuk din kanila atau akan dua ring mga ruwamaas mo fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā. Ayaw kau maghimumungan sin kaul atawakan ayaw kau mamisarahan sin himumungan radia. Ayaw kau maghimumungan sin himumungan masakit atawakan mataas din hasuara sin buwa maas ko. Hamuhuk din hamang at imapsir sin ayat ini biarkan Imam Al-Ghulufi. Yaw niya in uf, kalimat uf. Diinin hantang niya amin bangin anak daakun si maas niya. Atawakan aun papanginang si maas pa anak niya amuin puas niya iyano niya kau anak pukad tuwa kau atawakan nina nga ba ini hari kau sumambong amuin kumatul kau sin umulan ng pakoymet in inilong niya liyangan na kau sinsa natani amarayawang in anak daakun at siya kumatul sin unia gingoon niya in unia atawakan magpakatinog siya sinsaon biya sin kakahinang sin kaanak ang bihaon biya na sinasabot siguro tayong doon may taako may ta siya undi daakun bang imparkala hat ko kumaskas sin umo hat ko rumunggo sin umo hat ko magpakatinog sin dila mo atawakan simod mo iyang laman sin syara biya diin nawaha in kaanak ang jimajatu bihaon bang sila raakon hawayro umpakaino yaon na ubusin diya kanila atawakan himumungan sin maas nila in hipakita nila na induhan nila imbungsin nila sabab sin diya sila sin maas nila. Tungtungon sin ako iwan sin ikaw hahinang mo yadto apabila kau riyaat si maas mo hamukon day sa parkala pagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala hapya kitaan mo siya ay mo ka asyambungan mo siya sin himumungan di mapatuti sambong sin anak hapayim hawak to yadto in anak na kahinang siya rusa na pula pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan in wasiyat ni Ibnu Umar atawakan ni Abdullah anak ni Umar ibn Khattab hamu ukusub murid niya ka inisalsalat ibn Mayyaz law niya iyaka min ukukil walidain
Ya kaulong niya salsala hali kau tuudlong niya in mapadugal mo atawakan masulang mo dua maas mo. Pagumus na nga suka iluin murid niya ya unya kaulong niya guru ko uno ta impagyanon mulong niya sulang parwa maas atawakan impag sulang parwa maas. Long niya ka iluha murid niya ya inna buka alwalidaini minal kabair. Ya kaulong nga salsala tuntuma in pagtangis pagtu panganduk-nganduk sin ina haanak niya deng ha mga salaggo-laggo dusa. Ya kauhamukok anak in pangdada in pagdugal in pagtangis sin ina mo ring ha mga salaggo-laggo dusa. In Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat ya nasabot kakaina siabot niya inhat niya sinuhak sin Allah. In tiap-tiap sa lagu-lagu ibadat manginang si manusia in pagtauhid gamit kian puas in pagtauhid sa lagu-lagu ibadat in pagbakti parwa maas. Dia na sinasabot ha ayat yaun wa bil walidaini ihsana. In opposite sin ayat kaya riwayat din kan Bukhari hadith Ibnu hadith Abu Bakr langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu siya naasuhu bang uno in sa lagu-lagu dusa langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam al-isyraku billah wa uququl walidain. In sa lagu-lagu dusa manginang si manusia pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in pagsyirik in sumnu kanya amuna in maparugal mo atawakan in pagsulang mo harwa maas mo. Dahil nga sa rabyat tuya kau hambuok anak tali amarayaw bang di iniangkat sinawang ta'ala in kamulyahan kamarwan silwa maas mo. Kitain Allah ta'ala puas niya siyabot inhak niya wala niya siyabot magtuin hak sin Rasul atawakan in Nabi sumagawa piya sunod niya magtuin hak sin dua maas mo ini intanda in Allah ta'ala yalgaan in dua maas tani bangin Allah ta'ala yalgaan niya in kamulyahan kahalan sin dua maas biya diin nga in ikaw at kau hambuok piya panjari bang bukun hapasalan sin dua maas muri kau maawon hanihaon kya titindukan deng hasarab yad tu hambuok deng hama nga pagbakti parwa maas apabila bang aw naraakon aw hipahinang kayo in wayroon hipakita mukanya ay mukamangi wayroon hisambong mukanya himumungan ni kasakit sin pangatayan niya diya na sinisambat amo pakain sumambong amo pakain linyo in tingog mo rin kaniya walaw punin bata atawakan in anak bang siyaraakon sin maas niya habukon da isabsulang hapyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in yadto suway siya pagtaatan damit yan suway nyari pakitaan in kulisong atawakan pag ay mukabukong marayaw. Hikaisa hipakita sin anak parwa maas in himumungan marayaw atawakan panagagbo sa marayaw bang sila raakon. Gamit yan wasiyat hi Ibnu Umar hamurid niya hisal salatu Ibnu Mayyaz was niya siyabot in salaggo-laggo dusa in pagsulang parwa maas gamit yan in pagtangis sin dua maas day nga mga salaggo-laggo dusa in pangdada sin dua maas day nga mga salaggo dusa law niya lain alam talahal kalam wa at'amta hatta latadkhulannaka aljanna majtanabta alkabair. Ya kaulong niya murid banglong niya pialunok mo sadya inimumungan pagjawab bukan ina mo iwan sin piyakaun mo ni ina mo magsib ko kan ina mo wallahi lang sin alinda ko labi kan Ibnu Umar atawa kan Abdullah anak Umar Abdul Khattab makasud ko tuod sulga bang mutanggisan in mga major dusa atawa kan major sins bang mutangkisan da in perkala dusa rakula biya na sin pagsyirik pagzina iwan sin ginis rawarapa dusa dakula maklum kato niyo hahinang mo magpakaon hahinang mo magsambong ko kan ina mo sinimumuan marayaw tiranan sabab hikasud mo yan palomsit sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala inihat himumungan inihat hapagluwag inihat hapagpakaon sumagawa in makaajay bahamasa taniwihaon makita ko hambuok bay mataas pa intingog sin anak nga maas makita ko hambuok bay kailu in maas pa sambil wihaon in anak dilawid dyan na atawakan suhul na in kamaasan pa in magsir in kamaasan pa in magluwag in magtugna arapon ini hakahalan taniwihaon nagbudyang iban sin nagmaas na kita no in sumubli magbakti magmarayaw kaniya hawukon sa jalong taing kisika in sila unkyanganan ina kaniyo sumaraw hakyanganan sabab ini nasabot alom sin Quran ini suhay kali untani marayaw ibadat siya mahamulya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hikaisa himumungan marayaw hikamaruan niya in magpatibaba in anak parwa maas niya atawakan in magsib in anak pa ruwa maas niya
Biya na sinasabot tahin doon kaina. Bukuning katan sinagniniyat long niya mag-serve, magmarayaw ko para maaso nag-success. Kita yulong kato sin Allah, puas niya kita riya at pagmarayaw ko para maas, biyaitaan niya ko ang uno insarayaw-rayaw, hinang hikarayaw mo para maas mo, wala ko piyasarang mag-indento sin katahinang, asupaya magmarayaw ko para maas mo, sumagawa in Allah Ta'ala, nag-guide kay mga supaya ko di mapail, dihinan niya ko pate na supaya ko di makatagto para kainda, biyasin katahinang sin mga sila kaino, Yahudi iwan sin Nasrani. Ang nga mga Christian nag-school, maksud nila bang kita umbihaw na mga nag-school. Ingkatan ako nag-school bang ko ini kung 100% ako 90% in jawab nila, asupaya kami makatumbas pa maas na mo. Asupaya kami makakanti pa maas na mo. Kita ay jawab. Sumagawa kakitaan mo hapil pala ng sinanak hawak to nag-i-school, lawi nuwa na naglalayo at kanding habunggaw na karipasug, at kanding nga Isabela harap maripasug, bang mo sila'y ni asuhuhon hapanag na ang pag-school nila, bang uling maksud nila mag-school maripasangbuang ga injawab nila, hamaksud magkatumbas, bang kami makatalos makahina mag-abroad, katumbasan na mo inmaas na mo. Sumagawa kita ko bang di ining kaanakan na failed hamiyat nila, hamaksud nila Kita ang mga bihaw nag-i-school. Hakaanakan. Aung tayo ni makahansul tuod, katumtuman pa sinambuok nag-i-school din diin bagay niya teksa, din singkan ina niya. Aung tayo ni makahansul din di katumtuman sin anak nag-i-school, hamaksud niya tumumbas kan ina, katumtuman niya ina niwan ni ama niya, bang dumatong na in time, exam nila, way ruhi pamayag niya tuition. Katumtuman sin anak in ina niwan sin ama niya, bang dumatong in time, in dormitory nila magkuna na kailo sila, sugay magbayad, ang pa siya makatumtungkan ina niya. In ini tanda, in kita niyo kaanakan, wala imam in niyat tanyo, at tawakan wala imam in kakahinang tanyo. Bang sadya in agama Islam, biyutang in pagtumbas, pagmarayaw parwama, suway sadya in anak makatalos, suway sadya in anak mahinang professional, suway sadya in anak ka ilo magkarayahan in agama Islam, malaggo in naan niya yan mga sila miskin. May ka. Diin na inkargador tumumbas pamaas nila, sama pinusahan nila tiyo-tiyo. Diin na intricycle driver anak, misan inusahan nila tupot-tupot na pabaran nila, tupot na paasawa na din tumumbas kan ina niya at tawakan magpa Akog parwamaas niya, sumagawa in agama Islam, biyutang niya in pagtumbas, pagmarayaw pa at tawakang pagpatikuko parwamaas, halawayan sin ibadah. Halawayan sin ibadah. Kaya riwayat din kan Bukhari, kitab Adabul Mufrad, lang ni Ibnu Abbas, lang niya, thalathatu ayatin nazalat makruna bi thalat. Aw lang niya 2 ayat ya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala makruna. Aw inilaw niya umraw, makruna. Aw nililong niya partner niya 2 ayat. Di same time ang sinallahu ta'ala in 2 ayat ini, bang di mulong niya papikitun in 2 ayat partner niya. Panat nga ang ayat lang sinallahu subhanahu wa ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul. Pagtaat ka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin pagtaat ka mo pa rasul. Di man jari iman siya magtaat pa Allah, hindi siya magtaat pa rasul, at tawakan magtaat siya pa rasul, hindi siya magtaat pa Allah. Suway iman siya nag-aaka din dua, magtaat pa Allah, magtaat siya pa rasul, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hikaruan niya, wa aqimus salata wa atuz zakat. Di man jari iman siya magzakat, sumagawa di magsambahayang. At tawakan magsambahayang, sumagawa aun nagaus niya magzakat, hindi siya magzakat. Suway man siya nagsasambahayang, bang aun gaus niya magzakat, suway siya magzakat, gamit yan yung nagsazakat, suway isab siya, sumambayang, indwa ibadat, ini partner siya. Hikatu niya, wa anishkurli wa liwalidayk. Lang sinallahu subhanahu wa ta'ala, pagsarang sukulta mukha ko, iwan sin pa, ruamaas niyo. Di masampurna sin man siya in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa hinga in anak di siya makapagsarang sukul pa ruamaas niya. In then di nasabot tayo nun ka ina in pagbakti, pagmarayo, parts in pagsarang sukul pa ruamaas. Wallahi in kaanakan di niya katumbasan ni ina niya, iwan ni ama niya, misang papyag milikan niya in dunya. Di niya ini kabayaran, ina niya iwan sin ama niya, misang papyag milikan niya in dunya. Kaya riwayat din kan Bukhari, damikian hakitab niya Adabul Mufrad, long hi Abu Barda, kita kulong niya hi Ibnu Umar, hi Abdullah, hambuok adlaw nagtatawaf long niya rin doon na Kaaba, aulong niya kita ni hambuok usog Yaman.
di nga hula Yaman. Kita niya inusugyaon ka ilo nagtatawap sarta biyabalong niya ina niya. Haring doon hinabuhan nagtatawap sila ka ilo. Kita man niya hi Omar inusugyaon sambil inusugyaon napansin niya hi Omar. Kikita siya hi Omar inbaita kanya ka ilo. Inbaita si usugyaon kan Umar ibn Khattab. Ya kaulong niya Omar sabun natud ako na inilong niya insasakata ni ina ko. Day mahula Yaman sambil mar. Di na ni ina niya. Dia niya rin mahula Yaman. Biyabalong niya sambil siya miyabot mong pakaba at tawakan pamakka in maksud maghaji. Ang panya ya suhi Umar. Ya kaulong niya Ibnu Umar ya kah Abdullah. Araita in ya'taitu haqqaha. Ya kaulong niya Ibnu Umar. Kunulong niya hapangatod mo. Kita mo na ba? Hihinang ko ini. Gimuwa ako rin nga hula na mo rin nga hula. Yaman hamak sublong niya. Dahon ko hina ko maghaji mari. Biyanong ko sadya siya. Sarap amoy ng kabayaan niya. Bang ikaulong niya ya kau Umar. Hahinang ko ini. Aw na ba? Kita mulong niya. Kaya tunay ko na inhak sindwa maas ko. Ay kapag sarang sukulan ko na indwa maas ko, ang hinang nila sacrifice ka ko, long kanya ni Ibnu Umar at tawakan ni Abdullah, la wallah walaw zafra wahida. Ya kaulong niya usog din ang hula, yaman na hinang mo yan, gidiyang ina mo rin ang hula, yaman nagbabalong sa harap mari, inhinang mo yan long niya wala mo kaya tumbasan ni ina mo, sumagawa long niya misan hambuot ugos si ina mo awak to ko piyak anak, way mo siya long niya kaya bayaran pa. Natali amarayaw iha untato tanin. Aung bahata anakan dihain halong simpikilan nila. Bang ako makatalos dahon ko ina imaghaji. Bang ako makatalos dihain inikuan ko kanina ko. In makamu hindi pangadjian. In anak nagsaw iwan sin ina ha ibada. In anak naglugto para ha ina sambil iyan niya kan Omar ako na ini insasakatan ni ina ko day mahula Yaman harap marilong niya pamakka biyabalong ko sadya siya ando kailo amo pakain huminang misan in maghuna-huna kato tanyo pipihun tanyo ina tanyo awak tulumas ando kailo bang aong kawakan tanyo bihaon kaanakan long niya ako'y mamitikan ina aong timing kaanakan masipug sila kailo hibay taamoy aong ni ina ko sabab kailo sinta miskin aong time onding ha mga kaanakan masipog sila hiray tabang isu ina nila sabab kailo sintahalan in ini jimajato ha mga biha umasakato tanyo kaanakan long kanya hi Omar impanagnaan uhos si ina mo long sin anak ya hi Omar ibn Khattab hi Abdullah ibn Omar long nga impanagnaan uhos si ina mo hahinang mo yan wala mo siya kabayaran gamit yang kariwayat din kan Bukhari ibn Hibayhaqi ibn Bazzar kitab niya Kashfil Astar aw hambuo usog din hadimba niyadto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita sing kahalan pagbakti niya parwa maas niya ini kisah biya baitaan kita ni wang unso ay mapatukin ang sinabuk anak damit yan niya atau ang buok anak bang to sayura atau akan tagaaktal talia iwan asuwa imbaran mo bang uno nga ginang mo iwan sinambuok usog sabutong tanyuin kahalan niya ini di matong siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta imbaitaan niya in siya wala na siya nakaasawa-sawab in kabukaan niya bang siya mag-asawa makapagbuka imbay na sa iwan sinina niya hiina niya kailo malaas na long niya ya Rasulallah in kaaunan ko subol wala ako nag-asawa sambil long niya in maksud may ako nag-asawa sawab di ako mawaya mabutas iwan ni ina ko mawaya ako magmarayaw pa dua maas ko at tawakan pa ina ko long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makahalang nila halong simbay na ngasuho siya bang biya di ining pagmarayaw long sin usugyaon long niya pa ana ut'imuha biyadi wa ushribuha biyadi wa ahmiluha ala ataqi wa uwaddi'uha biyadi fahal jazaituha ya Rasulullah ya Rasulullah in kaaunan kulong ni harayon sinina ako wala na ako imasawa sambil atong niya magpapakaon kan ina halima ko tuod ako'y magpapainom kan ina kulong niya halima ko tuod long yung isungit ko kanya ataw kani painom ko kanya sambil aun time ako'y magbalong kanya bang aun hajat niya aun time long niya sambil pag-ail ako'y mag-ail kanina ko bima nahina niya hatay niya umalaas na ang panyawi kaaning Rasul kita ay hinang niya wala siya imasawa-sawab sin susana kanina niya siya'y magpapakaon siya'y magpapainom siya'y mag-aayos siya'y magpipipi law niya hinang ko ini ya Rasulallah katong basan ko nang ina ko law kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la wala wahid minniha bang aun 100% inhinang mo yan minsan 1% way mo kabayar ni ina mo
Bang 100% insubay mo bayaran kan ina mo, hahinang mo yan, wa ikaw nag-asawa, ikaw nagpakaunin, nagpainom, ikaw nagsawd kaniya, inwakto mo rihil mo kaniya, hahinang mo yan tuwan, isan 1% way rin nakawa mo. Walakin kad ahsant, lang Rasul sallallahu alaihi wasallam balik-balikan niya sumagawa, iniinang mo yan marayo, wallahu yuthibuka al-qalil kathir. Sumagawa lang yung hinang mo yan marayaw, bang mayan mura-murahan tumbasan ko sinallahu ta'ala. Hinang mo yan siri-siri, ini hapangatod sinsara. Hinang niya siri-siri, bang mayan lang yung hinang mo yan siri-siri, tumbasan sinallahu subhanahu wa ta'ala pa ibadat at tawakan tumbas dakuna. Iya ko humbuok anak. How mo nang iabutan mo ibang sinambuk usugin. Wayroon imasaw siya magpapakaon, siya magpapainom, siya mag-aaral, siya magpipipi. Iya ko humbuok anak diaon asuhuha ing ginawabaran mo ibang singkalan mo, ibang sinina mo. Ando ka ilo dihaon di na sinasabot sinambuok guro kami haindoon. Aon tamin anak bang daakon siya pagkailin magdugal, aon tamin anak bang siya akon siya pagkailin magkulot sungan ataw kanin mamumong paina niya labiluwa na bang inina nila malamana ataw kan malas. Wallahi in pagmaas in ina iran sin ama nikmat dakula. Wallahi in ina iran sin in ama nikmat dakula pagkaanakan mayta. Sabab amunay ni in saluhay-luhay iran sin sa suok-suok tiranan sarab ni kasuok mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin hambuok alim yakan Ibnu Abbas aw hambuok usog na maya-maya siya babae. Wasya na maya-maya baba isang biling kawayaan nilong ni maasawa ng babayaon. Awak tumang pangasawa ng babayaon wala siya tema. Pag-uusaon di matong ang buok usog na asawa pa baba itima kayo sing babayaon. Inhinang sinambuok usog na maya-maya yung piyatay na inusog iwan sing babay. Wasya na patay nagtawat nagsusun siya neto kayo siya ka hambuk alim ni Ibnu Abbas. Hatay niya o nagdaray ni Ibnu Abbas iwan sumurid niya hiapapin yasya. Nangasuwi nusog ya ulong niya halli ning tawba. Ya tulong niya Ibnu Abbas sa hinang kuyat tulong niya ang bahalong niya kaampunan pagtawat pasuway hinangon ko. Yung kanya ni Ibnu Abbas yung pangasubukan niya. Ala kawaliday awalidu kahay inwa maas mo along niya biha ulong niya buhi pa lang sinusog ya ulong niya nawapat na inwa maas ko lang kanya ni Omar pagtawat ko sampuna pagtawat iwan ayaw na yan isabi ayaw yang baliki hawak tuman miniging usog ya ulong sinurid ka ilo ni Ibnu Abbas paguro niya ya kulong niya guru ko may ka inambuok usog ya un nakapatay hawak ko siya mawaya magtawat inja impiya nga sumuka niya maas niya uning connection sin tawat iwan sin maas lang ni Ibnu Abbas wallahi la a'lamu amalan huwa aqrabu wa ahabbu ila Allah min birril walidain wallahi mayroon na lang niya kakahinang kaingatan ko hikasuok sin ipon iwan sa mulya hinangon sin ipon pahadarat sin Allah tuas ding hapagbakti parwa maas bima na nikmat dakula inyan kau bihaon nagaalot atawa kaniyang pabihaon buhiin ina mo iwan sin ama mo hindi mo yan kainusaot ang pagmarayaw kanila bang hapagdua maas sa gaan iwan sa suok-suok ibadat hikasuok mo fa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa di mo ma-apply uno klase pa ibadat in-apply mo bang yung pagbakti parwa maas bang yung pagmarayaw pag-serve at kung sumambong marayaw parwa maas ibadat na sinida kula pahadarat sinallah ri mo manginang uno klase pa ibadat in suman bang apila ka mababa minor bang kita untan yung sumagawa major niya pangatod sinallah di kami mahinang diin na bang kita niyo maripaparkala ibadat dakula din hasarabiyat tu wasiyatan ko muna yung ginawabaran ko in pagbakti pagmarayaw parwa maas ibadat mahamil niya pahadarat sinallah subhanahu wa ta'ala kaya riwayat din kan Muslim na asubu in Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal hadukain riwayat kan Bukhari na asubu ni Ibnu Mas'ud in Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ilallah hadukain riwayat afdal hambuk riwayat ahabbu ilallah ululong ni ingkakahinang mahamulya paatawakan kalalasahan sinallahu ta'ala hadukain riwayat ulu ingkakahinang afdal pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala injawab kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha wa birrul walidain pagusi kasumuno kanya wa jihadun fi sabilillah
Ding hama nga mulya ibadat mahinang singkita niyo in sambayang hawakto, ikamarwa niya in pagbakti parwamaas in hikatunya, amo na in pagjihad. Bang mutali-tali unin jihad, ding ama nga salag-ulag o ibadat, sumarawa in syara, sinaga mataniyo piyauna pa ipagmarayo parwamaas, ang pasyuno ka ining pagjihad, ini maka mukailo pangadji ang tanda in pagbakti parwamaas, ibadat mahamulya siya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, in anak hat siya umatod kan ina niya atod lungkoy-lungkoy ataw kan atod aun ulong din doon ini matag siya ibadat. In anak hat siya sumambong parwamaas na sinsambong marayaw ibadat siya rakula. In anak hat siya sumambag sin tatawan sin ina niya ini ibadat siya makamulya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan aun hambuok bata bago hazaman ni Zainul Abidin. In kaaunan sin bata bago ini naadik siya Quran, magbasa Quran, maghapal si Quran. Sambil hambuk dun, yasumo niya in hambuk din hama nga kikilasin sin hazaman nila bayan puddiman hatungod sin agama, sambil hinang kailini sin mga Shia long niya Imam Zainul Abidin, long niya sin hambuk murid-murid niya umbata bago, long niya in inaku, in kabayaan niya kuwasin sambayang isya mag-akad kami kumaun. Sumagawa lang niya na hinang kuhabit puas-puasin sa bayang isya di ako muwi sa hinga ako rin makahapal 5 ayat halong sin Quran ang pakulong niya muwi ulong niya mapatot hinangon ko in maghapal ako 5 ayat at tawakan dumako mag-akadiran hina ko kumaun in panasuho niya in maghapal ako long niya ayat halong sin Quran at tawakan dumako mag-akadiran hina ko kumaun injawab kanya Zainul Abidin bang mo akulong niya papiun mag-umra makahangpo iwan sin dumamag kaun iwan sin ina ko piun kulong niya dumako magkaun iwan sin ina ko din sin mag-umra ko makahangpo naita sababing manusia madawat niyan rida sin Allah ta'ala ron harida sin dumaas niya lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat din kan Bukhari inna rida Rabb fi ridal walidain sabunang to din rida ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haipon niya kawakan din doon harwamaas niya bang in kaaunan sin minang mo yan amo hitakog sin dumaas mo at anto hain Allah ta'ala makog hakinang mo ay masawabiyat to ya kau hambuok anak bang sambil ha pagkaon sambil ha pag-atod mo amo in lungkoy-lungkoy iwan pagmartabat parwamaas mo matawag siya ibadat biya diin na wahain kita nyo ka anak at in mag-serve in magtimpla at tawakan mo ninahari pakita nyo raatan sin maas tani maal asaf lang sin mga Arab in makasusa haji majatukato tani wihaon na hilang balisak kating kahalan in kaanakan sila dumaak patamaasan in kaanakan sila in magnakura patamaasan sila ka ini mag-decide uning kabayaan nila ang pamaarad in kabayaan sin dumaas nila ini inji majatu kato tanyo bihaul labiluwa na kato tanyo estudyante ang mga sila nag-i-school ando ka ilurimatong maripasambuang katumtumanin ina nila katumtumanin ama nila hawak po tuition at tawakan pagbawayan hador at tawakan aun bihon nila ang pa sila makatext ang pa sila ka ilo makatawag parwa maas na dahil nasawag dito insyara sin agama Islam wala kita ni piyasaran suway tanyo che kunin niyat sin tiap-tiap anak bang di ininantang kawayaan sin aga mapagbakti kanila muna nasabot tanyo kakahinang di nga mga kakahinang liyang kato sinsara in sumamong kita niyo pataasun tanyo in suara tanyo liniyo rin maswara sin dumaas tanyo danikyan uno-uno ginis labarapa kakahinang amo in tatad tanyo kay ingatan tanyo bang tanyo hinangon hikakog sin dumaas tanyo hinangon tanyo hari pagitanyo maraat danikyan uno-uno parkala kay ingatan tanyo na sinasabot ka inakisa amo in hikarugal nila kato tanyo hari pagitanyo kapag amahan tangkisan tanyo in parkala ini danikyan hamburuk ding hama masalya sin kaanakan ini simod papikilan nila lang yawang ako makatalos ang ako tumumbas bang ako magahinang ang ako tumumbas diya na sinsambat kabalik-balikan ko salawat isang pakaw nagmilik sindong niya iwan sinloon niya ipamayad mo kan ina mo ipagpapug mo kan ina muri mo ini kabayaran misan panagnaan uos niya sumagawa in maka mo rin diin ko tumumbas parwa maas mo haibada pagka nasabot tahin doon wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira dahil nga mga haksin maas kato tanyo induakan tanyo ini pangayo tanif Allah Ta'ala ipamung tanif Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah kaulong hindua maas ko ya sinhantang kaulong nila kako hawak to ako sibi-sibi lang sinambuok ayo Imam Az-Zuhairi
in ayat inilada ko hitaan in sarayaw-rayaw pagbayad at tawakan pagtumbas parwa maas wayroon na linyo dahin ha ibadat sambahayan mayta inimumungan ya Allah kaulong ni indwa maas kuya sinhantang kaulong nila ka hauno mo kawakan indwa ay kawakan mo indwa ay ni hasambahayan dahin hasarabyat to ya kau hambuhok anak bang hatatabulong mo nag-school ko tumumbas ko kang ina mo ando kay luri mo katumbasan ni ina mo sumarawa in sarayaw-rayaw nitumbas sing ka anakan mo pakamaasan nila amo na in ibadat biya nasin sambahayan muna hinangon tanyo makakahinang in pagsambong sa pagpindahan tanyo in hinumungan tanyo ihon tanyo bang sopama makasla ihon tanyo buko nami iyanong tanyo niya babaan sumakawa ihon tanyo magtuibang sopama onding mga hinumungan tanyo makasla tanyo damit yan pagkakahinang amo inahinang tanyo bang hatatab tanyo kapasakitan tanyo ando kailo ayaw tuod takari imasa amo insuway na siya nawapat suway na siya miyatay kabutang palog singkul ampa ko magtangis-tangis mga yuko kaampunan mga yuko kamaapan kanya imparkala ini kayo nagugto na wala na nagpaping pagsusun mo dahil nga sa wabya tubaba balog-balugan kikita mo yan nahadarat mo haalupan mo iina mo iwan sinama mo ayaw ko masipod pagda naisab asawa mo pagda naisab kailo intunang mo pagda nakaisab kailo inbakay mo kaausan mo makaaning simod mo iniyan ko magmaap bang aon manginang mo kasaan hati hiina mo rin haunod niya kaway mo din haugat niya dugo niya kaway mo wala kawri ko makakausin yan kanya magmaapan ng hinang kukasaan magsukol ha mga parkala narihil mo kako magsukol ha parkala pagtarbiya mo kako imapatot suway pagbaktian pagmarayawan pagpatikupuan si mami siya bang parkala tao ang naindwa maas niya hazaman tanini bihaon dahil hasarabyat tuwasiyatan ko muna in ginawabaran ko in pagtaat parwa maas ibadat siya dakula ang iniring haman na saluhay-luhay iwan sinsara anggaan ikasud si manusia palong sinsulga biya na sinasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam awak tuman siya nakasud palong sinsulga aw nariyulog niya kailo suara at tawakan tingog halong sinsulga sambil siya nakaiyan pagdumog na sintingog kaingatan niya tingog sinambog nga mga sahabi buhi lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kadhalikumul bir amo na inilong hantang sin pagtaat parwamaas imiaksud niya kailo ni harit hamok ding hama mga sahabi buhi pa siya kailo sumawa diulog na sin Rasul in suara niya halong sin sulga sabab may taing kaaunan niya kailo ang bagbak ya harwamaas wayro uliniyukan niya damit yan hazaman ni Musa alaihi salam yang ayo niya piyahindua niya pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah Allahumma arini murafiq fil jannah ya Allah pakita akaku long yawang isu imara kulundang panon halong sin sulga in Allah subhanahu wa ta'ala wahiyan siya long ya habiha undalong ya kakitaan mo aw lumaway usog ahadarat mo in usog yan amunanin lundang panon mo halong sin sulga sambil jaran ni Umar ibn Khattab bang uno intiranan sabab may ta in usog yaon in nahinang niya lundang panon halong sin sulga pag ingat-ingat ka iluhi Umar ibn Khattab pag ingat-ingat ka iluhi Musa alaihi salam intiranan sabab hati nahinang niya lundang panon in usog yaon sabab hapagbakti parwa maas damit yan hambuok din hama matabiin pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala pakainu siya umpiyag anak di ka na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yati alaikum awalong ya rumatong kami usog pagmuanan Uwais al-Qarani apabila nung siya nilong yung hipagba pangayo kamulong ya dua akaniya law aksama ala Allahi la abarra sawablong niya intawin bang siya mangindua fa Allah subhanahu wa ta'ala wairong pagduaro at tataymaun mustajabun magtisin Allah subhanahu wa ta'ala yung duaan niya sambil hazaman pag khalifa hi Umar ibn Khattab liyawag siya in Umar ibn Khattab hula yaman kiawakan siya sambil yasuhu niya in kahalan in usog ini sawab kailin kahalan may tatimaasin darajat niya pahadarat sin Allah ta'ala in duaan niya mustajabun sin Allah ta'ala sabab in kaaunan niya magbakti parwa maas way ruun siruan way sabanding ding hasawagyato in tiap-tiap duaan sin anak bangko mawaya mustajabun sin Allah ta'ala ando kailo pagmarayo ko parwa maas muhasu paya taymaun dumugon sin Allah subhanahu wa ta'ala gamit yan pagbakti parwa maas in ini ibadah mahamulya yaglugtuan wala giya ang gaan sin mga sila na kauna rin katutanyo dahil naman ang mga sahabat pa mga tabiin iwan sin mga kaimaman amo inasabot ma'lum katutanyo upat magahib yaon Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi man Imam Ahmad bin Hanbal katag na anding kan Imam Abu Hanifa in kaaunan niya kailo nagihindu
Sumawa bang dumatong na intan amoy pagbabati sin ina niya atas nagiwiling paghindo niya bang man siya makakadto kaylo kanina niya ikarihil niya inggatas-gatas para ikiina niya ini imam gakula sumawa giwiling kakahinang nila hirin nila yung paghindo nila bang mayan sila makarihil at kaylo gatas kanina niya dahil nga sa wabiat tuwang singatan ko muna yung ginhawabaran ko akinis babara pagkaingatan tanyo kakahinang hikapakuk tanyo kanina tanyo kaingatan tanyo biyaon kaya na si mga nasabot siguro tanyo hindoon hat ko tinimpla kita amarayo hat ko tinimpla sin iinuman hiina mo ini ibadat na syarakula at ko kailo mag-serve kanina mo ini ibadat na syarakula dahil nga sa wabiat tumura-murahan mamayan tawfikan ng kaanak ang biyaon makawati sila kasaan nila at tawakan makaig sila rin ha mga kamali nila nakauna makatudyo sila pamando sinaagam ng Islam amoy hindi kakato tanyo sinsyara murah-murahan bang mayan kita niyo punin sila Allah subhanahu wa ta'ala lapayin kamaasan tanyo nga jannatul firdaus yasinhantang kapagpunta niyo hawak to kita niyo ya undindi bang mayan kita niyo tawfikan sila Allah subhanahu wa ta'ala agaman niya sambil na sadya kita niyo mugtoy manahot tanyo mas kita niyo na mamaubo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari niya mga kalanggungan ng mga Islam amin niya dinurungan kamo waktu ini pagsusunod na ito Allah subhanahu wa ta'ala pinaisap kita niyo nakadawhat pengajian sa rayaw-rayaw amin tukbal kado kanyang sindua guru na ito kalasan sa Allah na masing-masing kami sa Allah ta'ala maglugto sa kaino aun pa kasa isang pamaranan ng sa Allah subhanahu wa ta'ala tungod pagkala ini na ito'y nato yung pakaradyaan paamuin masing-masing ta madawhat na to yung kataan amoy nikmat sa lago-lago diap-diap tumatong yung mga waktu di asinini amoy makadawhat kita niyo sa rayaw-rayaw pengajian amoy hindi anasin-alisin kami mahinang butuanan sin kita niyo matabuhi na to dahon padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala lalu na tuod biasin mga pengajian na indunya ito na amin mahinang siya buhi-buhi na launan sin kabuhi na to tungod paparkala sin pagmaas sin pag-anak amin makatawa kita niyo marana to kalam sumbay taniyo in mga pangadatan sin agama Islam amin tiyatarang kato taniyo sin Panguna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang naintiyakay sin mga sila nakauna rin katutan yung naka-ampit sin ni'mat takula dahil na agama Islam na mga katutan muran in pakaradyaan ni sa Allah ta'ala wa anasinari sa kaino in kami katukayag na mo in ginawabaran na mo na in pagkala na to ini mayroon katuntuban niya sa kaino kita niyo ang balog-balugan dahil diha bawa sinumini sa Allah subhanahu wa ta'ala tutban na mo yung pagsukod patong ng alamin mahuli ka niyo amoy malog ka mo waktu ini sarta pagsukod na isa pa mga sila amoy in lanta nahinang pindua sin programa sin Nidawul Islam dahil namayan ha pakaradyaan lang ta tiyagnaan sin kami away pa yung bulan Ramadan sampai nyarot yung bulan Ramadan damikian da isa ang mga sila amuin tiyagnaan sin programa sin Nidawul Islam radio lang ta sin tahun 2009 yung mga yagto insyaAllah subhanahu wa ta'ala in lang kapagtarang sing kamo tungod sing pagkala supaya in programa sing kita niyo dumaan aming kahampitan sin mahadya na lomta aming dinurundong maamuin pangadyan
Mamaya sila mabot ng pakabaybayan nila. Dahil napasawan si mga timawang kamon sa Allah subhanahu wa ta'ala na inyad to damikian ipagsusuko nato pa Allah subhanahu wa ta'ala na paunit to sampay di magpakita kawakto liyaon ini amiin mag-alok na kita niyo misan ka mo ilang kakitaan ba't nalangkan mahal ka dito amin suara maampit sing kita ng kataan at pamaybay niya insyaAllah subhanahu wa ta'ala ba't inyan bukun minang sing kami ini karena inyan lauta dain haamuhin busi sin ilmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya sampai sin pamulat Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuhin sinaplag alaw ng sin dunya ini binaybayan sin mga sila nagdaraawa muslim beriman insyaallah subhanahu wa ta'ala madawat na ito paamuhin may nang natutuan ang biyan na sinari dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya na diwalik ko ini microphone mari paamin din hilkatutan yung pengajian na doon sila na buha ini bahagi bang duwakan sila ini mga nangin dua akatutan nyo so na hinang nagsusunat sin programa na to amin isisu hindi hilang ta pengajian na siya magkatamsin ini pengajian itu pangminggu apa Allah subhanahu wa ta'ala kamu nituan ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Magsyukur katuan mga katutay mahuran marayhari ko pa kaparoahan na buruakid ko ramikyan alhamdulillah makuyagin kami si misanda ko man hariya ini batuan kahalan magkapag-isun-isun kita niyo masalin ma ini mag-isun-isun ba ini amura ko man yung pag-isun-isunan na to diha ini na dia din dia mga maluto-luto na to bang kita niyo sumud na palawag sa lupa punon na magsyukur kita niyo pa Allah Ta'ala habihain ni Rakbus magkapag-isun-isun pa kita niyo asalbang yan mo ko nabiya ini na mahunit na saan kami mahon umurul pagkabayan sing kamu mamisita mamaita damikyanin kami sab na di sab kami amuin maka long ta jaga kaniyo in kamu sab marikamu hambuk umurul nah biya ini Rakbus magsyukur kita pa Allah Ta'ala inasal buntul nalawi na to mapabuntul pinoy panabuntul na gaman mapabuntul na to na yung tigidlon mapasawa namun na ini din hamang inikmat sa lago-lago among insuray pagsarang sukulan sin kita niyo pagkuyakan sin kita niyo ang kita niyo muslim batuan na yung kiamutan tapawin hati ba na yung mga kaiwanan na kamay ini kita mo kauhan tagupat ka dyan in TV nila makusog pa na yun ini challenge ni Kato nalihaw na alhamdulillah magsuko kita yari nakatag na kailo misan pa biya mga alhamdulillah amuin biya mga laungta amuin masigpit ng kahalan na yari pa isag kailo patuan dya biya mga titibukan alhamdulillah in kataan bangman kita niyo makapagbalharap dahil ini katukbal na mong kawajiban kanyo yan biya ini pagsasanglit-sanglitan na to pagsusukulan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin ayaran na to biya yan sabab malaggo ini para ka alhamdulillah rabbil alamin na damikyan nagpapatuan kalau mag-isin ikaw magsarang suko dahil sa mga iwan taroon yan marap malupahaman kasabdiya ang mga katautay mamuran doon ang may meron sa mga nagbabati lao tumatawang kato kailo iwan mabakoy pa abot ang mga kama sa namundaran naman magkakaon suko dari halong sambuangan masi magdarasin kaanakan nila mag-enroll daran magkaon nado kailo ay namo na kamo nagkatay makilan hadya kamo nagkaon
Sala ning in-enroll na mo na malukay na mo na cross. Saran na simbaya na mo ini na doon kita ni mabuo yung kaanakan niyo makalamod ka mo doon mga G na sumagawain lokal na mo siwi-siwi iwanin kami ang kuta yung isa nyo naglari na mga magpakad to di na mo kamo magkatayma na inyad tumukunto di at rin nga mga amon di na mo kamo kabayaan sumagawa hasarap sa kahalan inshallah subhanahu wa ta'ala bingahon pinalig sa masusungong bulan ini kalo-kalo ang mga February sir magtayma kami murid bago sumagawain tayma na mo amurain huwag niya mo kaputa bang sa pagpuning puta na mo kasyaman bangin murid na mo biyong kawaluan sa kira-kira ang puta nariyaon pa ini asalaon na waiting magkatagat maba sumod na isa na February ka dungukan niyo magkukabinat diya magdagang mo to singkanakan niyo rong na mo kamaring matayma na yung kaon na mo ang walang puta-puta butang mo ito so amurad to na mura-murahan inshallah kalau makontinue yung programa na to ini hatiap-tiap dumahad bang kami halom kusog bang kaya narira kami umalok kanyo sa akong mga inireng hamang hikaw kakuyag simpang tayap niyo mo among magkapagbay matayin kita nariha diha unok to mura-murahan di na ako magpara di nasadya patugtungon na to yung programa na to diha ni Daul Islam pataman na to hamok burosin kita nariha kaya di ni harwaa at tawakan bang aw mahilalaungan niyo assalamualaikum اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا أنقذته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته اللهم وفقنا إلى عمل تحبه وترضاه اللهم وفقنا إلى عمل تحبه وترضاه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم توفنا مؤمنين مسلمين دعاة مجاهدين في سبيلك اللهم توفنا مؤمنين مسلمين دعاة مجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين